Yo pati lagu jojone mau badok Moniang jangan salah. Siap penakan siapa tanya orang kan penakan Moniang. Enggak apa dia? Enggak pula. Kini Moniang. Ajo kok kita anu sewanya. Kita tantang habis teh. Anda apa? Ajo, citu ajo nak gazak di pemang ke pemang terang adu ne. Cerita tu na internasional lah sewa. Internasional kau tahu Moniang kau? Keseluruhan. Oh, keseluruhan ya. Bandana udah semuanya. Oh, kejauhannya. Enggak bandar kayak Internasional kita kau. Ayo. Jadi malah. Jadi yo citu sampai manja tapi lah go internasional. Ayo. Muah. De anak tadilah kayo. Nah, tentu dibawalah orang gaya tadi jalan-jalan ke luar negeri. Semua tu je. Nanampi je lu ke Singapura. Dinaik anak baik tadi ke kapal pesiar. Ajo le nak otak kau Singapura. Ke luar negeri mah. Oh iya. Internasional. Alah. Jadi nak nanya jombo bak di jalan di kapal pesiar. Di kapal pesiar tu kapal pesiar ku orang Asiang punya. Orang barat, orang bule mana. Yo kadang-kadang ya mah. Iya. Tinggi-tinggi putih orang Ya. Jadi nak sudah tu detik kapal tu bertanya siapa punya kapal kau yuang? Tanya ke orang barat tu mah ajalah dia. Tu dia jawab aja bahasa Inggeris I don't know, cik kan. Anak kecil apa tadi? Oh, you kayo si don't know we. I don't know cik si don't know we cik. Jadi you lah tiba di Singapura ni. Ada lo ni nang aja lai. I don't understand ke cik lo. Tu. Oh sultan punya mah. Bukan pian ni berarti kau kata. Jadi dah tiba di Singapura menginap di anu di hotel berbintang. Iya. Hotel berbintang tinggi mencekar langit. Di sini benar abah tadi kau menginap. Di lo aneh ya. Iya. Wah, iya. Jadi abah tadi sedang tagak-tagak di lobi nampak anu dinyo kotak kan peta gadang kan kata tulis open di sinan. Open apa kak? Indah lift kok. Oh lift untuk naik ke jenjang je lawaknya. Oh yolah. Naik jo lift ke teh jo lantai yang paling tinggi tu. Oh nak dorong jenjang mainnya Moniang. Iya jo lift. Jadi di mungkul lift tu tak tulis open. Oh terbuka pintu kau ya. Iya, jadi nang kecil abah tadi wayai kelega gadang open orang sikolai je. Yang di kampung kau open tu tumbek kue bulunya. Tu dicaliak nih jo. Tak buka pintu kita tekan orang kan. Kira orang barat masuk kan. Orang kulit putih masuk ke lift tadi tu. Batahanan dia pak di pacik ni tengahnya. Jam masuk ang layuang angui yang mereka. Angui yang mereka. Pak jam buang. Masuk orang barat yang hati tu masuk je yang hati yang do je tu. Tu tertutup pintu tadi belia. Ditunggu aneh. Kasayang. Angui yang. Iya. Kilo ada Moniang dia ne. Keluar orang negro sesudah tu dari lift tu. Asai lang tadi dan taganin sabut masuk aja sudah ngunyah. Sudah hitam pun dah mangat. Jo, orang piaman kau pergi Singapura dia ni. Nan dia tu. Macam dia dah lah. Macam dia tu mah pergi kanu. Iya. KPBB tu ne. Oh ya, KPBB kau tembang ne. Oh ya tinggi lo kau. Oh perwakilan Indonesia nyolo pergi utusan ke sinan. Nang kicik orang sedang sudah rapi mencari tuan teknologi maju di negara seseorang. Nang kicik Amerika. Waden kulah tibo di bulan. Iya. Lah kami pancangan jo bendera Amerika ko di bulan jo pesawat Apollo kami pai. Nang kicik orang Rusia tu niang. Ya. Waden patabang ada lah mangeliliang bumi ko. Yu boleh duya ko kicik. Oh, wai. Tu nan orang piman perwakilan awak tadi ko. Indonesia ko. Iya. Zaman Ana kena sebut ko ada. Tak kenal dia. Yo. Di den besok ko. Wang ke bulan cik ke Amerika. Liliang bumi. Waden besok kamatuari pai. Kamatuari pasang dah. Kamatuari rona. Oh, sana. Sudah tu terkejut ke Amerika juga orang Rusia deh. Hebat nah teknologi di negara apa tu kami dakik kamatuari terbakar pesawat kami angui gitu angek kan. Meledak sendiri. Iya. Tu nang kecil apa orang Peman tadi. Pak salah tu yo. Malam lawak pai gitu. Jo, kesan kau pudua untuk ke malam. Itu ke dalam tu. Kena angek tu dah. Ya, gila. Tu baru internasional cerita Jo. Iya. Agama. Aduh internasional tu lah ni. Tu Jo. Tu lain. Bukan petangko ke India. Deh. Saja pulang Jawa ni masih itu panjang. Alah. Dah, mana punya? Ajo kau lah jauh perjalanannya gini. Iya. Sampaikan dia bagai. Iya. Apa situ aja? Oh dia bentuk Moniang ko bentuk inspektur takur nama.
komandan polisi tu. Polisi, Inspektur Takur. Iya. Jadi waktu tu penerimaan polisi baru. di Tunggu India. Jo. Tuan Takur kau nak mati betul kau? Enggak. Tepi mana ni? Itu dilem Aduh. Oh, ni memang acau dia mah. Iya. Iyo, 2 hari dah lalu ni nonton di TV Tuan Takur kau mati mah. Jadi komandan Inspektur Takur tadi, konyo kan komandan tu. Iya. Inyo ikut mates polisi yang baru masuk kau. Jadi na polisi-polisi di India yang baru masuk kau disuah tesnya mengadu nih. Di dalam film itu kan banyak tembak menembak mah. Iya. Yo lah. Dia gihap pistol. Iya. Dia gihap peluru 10. Ang tembak tu aja. Dia dibuat sasaran tembak kan. Iya. Tiu malah tu peluru ke 10 ni peluru dia. Iya. Ndak kena sasaran tadi. Dia lah nak kenai dah. Maleset sadonyo. Maleset tarui. Itu dia biasa 10 ada komandan itu Tuan Takur tadi. Iya. Tembak tu beli tiu maleset tu lah 20 peluru habis. Tumbang ih Tuan Takur dia. Tu memang pelatih kau tu Takur kau. Tara bisa korang ajar. Bentuk kau jadi polisi kau. Tak bisa bak ke menembak perampok. Maleset taruh jo. Elok tembak peluang tu je. Iyo. Emosi kau macam? Emosi Tuan Takur dikena buahana polisi nomor masuk deh. Jadi tentu yo emosi lah sudah tu frustasi nak buah tadi. Tembak peluang dicek komandan Tuan Takur itu yo masuk ke dalam kamar ya. Melatih baju di dalam. Oh iya. Oh tak kajui komandan tadi Tuan Takur tadi. Tu mati dah buat dia serang. Iyo ditembak ke peluang nak. Patuh banan nak buat ya. Iya, ndak bagalam mau do keluar lihat di kamar tadi tu. Pajar. Iya, ditanya oleh komandan Tuan Takur dia. Ang tembak tadi. Keperluan pak deh. Mana tiang deh? Malaysia. Malaysia dia. Aku lagu muko teman lamden di India. Are kita mulai. Ada protokol. Naik paika India, pasopok cuma tu bala, diajak nyona ya beca, dibawa kuliling yang kota, pasuo joku etaba, panamo markaba India, dek paru dan lahlita, diajak makan martaba, nan keceknya aja muhabbat, entah nama nan tersumbat, nan katonyo kori gaca, entah sianan lah gajah. Banyak haji sabanai, wei saropanyo gadang bana, nan bana mo haji Lahore, rang menari coba nyanyi dunia wale, goyang mata ci goyang bana, tarinya bana mo jali he, menari di India, baduo joma du bala, tarosok sabana taba, tasenta den pagi banta, ironyo mimpi la kalera, semalam den di India. India banyak haji sabanai, wei saropanyo gadang bana, nan bana mo haji Lahore, rang menari coba nyanyi dunia wale, goyang mata ci goyang bana, tarinyo bana mo jali he, menari di India, paduo jema tu bala, tarosok sabana taba, tasenta den pagi banta, kironyo mimpi la kalera, samalam den di India.